गोंयांत पोल्यूशन फ्री प्रोडक्ट कोणूय हाडटा जाल्यार ताका येवकार। गोंयचे लोक इतले सेन्सिटिव्ह आसातय। लोकांक पावर जाय, कोळसो नाका, नेट स्पीड जाय, पूण शेजाराक टावर नाका म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो। CIIच्या इंडियन मॅरिटायम एनवायरमेंट अँड कॅपेबिलिटी रिक्वायरमेंटाच्या चर्चा सत्रांत ताणें नेव्हीचे हेडक्वॉर्टर्साचो विशय काडलो। मुरगांव बंदरार कोळसो हाडून पुराय गोंयचो कोल हायवे करपाचो सरकार आनी तिगा कंपन्यांचो प्लान चल्ला म्हूण बोवाळ। मुरगांवां सध्या आसा तेच पोल्यूशन लोकांक पेलवना। एक्टिविस्ट कोल पोल्यूशनाचो इश्यू करता। मुख्यमंत्री म्हणटा वास्को दिल्ली परस 1000 वाट्यांनी बरें। Anyone who is interested in products which are not polluting is welcomed in Goa. We are so sensitive to pollution that while we don't realize that the power we use is generated by a thermal power station situated hundreds of miles away, we consider coal as a pollutant. Yes, pure coal. Of course, if it is polluting, we have to stop it, there is no doubt about it. Or while we want network properly, we don't want any tower in my neighborhood. So this also oversensitivity has crept in Goa. But otherwise, other than that, people are nice here. 3 days back, someone in the media had challenged me to stay in Vasco. Now, after going to Delhi, I have realized that there is no point in arguing with people who don't understand. I was about to say that I stayed in Delhi for 28 months. Why do I have to say I have survived there? So why do I have to stay in Vasco because of some coal pollution? Of course, the coal pollution, at this figure I checked up in the morning, the figures are reasonable of 36, 37, which is very good figures. But anyway, that is not the point. The pollution in Delhi is so bad that anyone who survives in Delhi probably survives anywhere in the most polluted areas also. While Goa is so clean that when I used to come back, I used to get cough and cold. CIIच्या इंडियन मॅरिटायम एनवायरमेंट अँड कॅपेबिलिटी रिक्वायरमेंटाच्या चर्चा सत्रांत ताणें नेव्हीच्या हेडक्वॉर्टर्साचो इश्यू काडलो। नेव्हीचे हेडक्वॉर्टर्स खंय दिल्लीक कित्याक तें कळना। One reason, but I have not understood about Navy, and which I have always asked every Navy chief, that why you insist on sitting in Delhi when where there is no sea. I always believe that you should have a headquarters somewhere in Mumbai or Goa or Visakhapatnam or any other place, not in Delhi, because operationally the coast is the area where Navy operates, and sitting in Delhi, operating on the coast, of course I know the reason. I will not reveal it here. I will not reveal it here. All those who are in white uniform know about it. But operationally, the most of the activity and events are on the western and eastern coast. Probably also on Andaman Nicobar. Nowadays, Andaman Nicobar is also in focus. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। उत्तर गोंयच्या झेडपींनी बुधवारचे मिटिंगेचेर बहिष्कार घालून मिटींग अर्द्यार सोडली। सीओन आपूण झेडपींच्या थारावांक केअर करिना, कामां पेंडिंग दवरता, फंडय अप्रूव्ह करना म्हणलें म्हूण खंय झेडपी चाळवले। सीओ रुई रेडकारान चुकून तशी उतरां काडली म्हूण चूक मागली खरी, झेडपींनी निशेध करून मिटींग सोडली। झेडपी म्हणटात सीओ कामूच करपाची इच्छा ना। सीओ म्हणटा प्रस्ताव नेमांक धरूंक ना, मर्यादे भायर टेंडरां काडिल्ल्यान ते अप्रूव्ह करप शक्य ना। बुधवारा उत्तर गोंयच्या झेडपींची बसका आशिल्ली। बसकेत आदल्या सीओन मान्य केल्ले निर्णय नवी सीओ रुई रेडकारान अप्रूव्ह करूंक न्हयकार दिलो। मिटिंगेन आपूण झेडपींच्या थारावांक केअर करिना म्हणिल्ल्यान वातावरण तापलें आनी झेडपींनी मिटिंगेचेर बहिष्कार घालो। आणि आज तुम्ही कितें डिसिजन घेता ते आपणाक लागना, म्हणजे काही कितें पडलें ना, आनी आपणाक लागना, आपूण तें बायड ना, आनी आपणाक म्हणजे डिसिजन काय पडलें, आपणाक कितें जाय तें आपूण करता। जर थंय आमकां जर आमच्या डिसिजनाक मान्य काय ना, आमकां रावपाची गरज ना। सो तेचे खातीर एक तर सीओन गव्हर्मेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटान ते सीओ चेंज करपाची। आनी त्या पयलींच्या सीओन येवन सगळे मान्यता दिली, सगळे प्रोसेस कायदेशीर गेले, आनी ही आतां येयली हांगा, आनी तो बी प्रपोजल पेंडींग उडयलो आमचो, आनी ही कसलेंच काम करपाची तयारी तेजी मनस्थिती ना, आनी सगळे नेगेटिव्ह ही चिंतता ती।
सीओ रुई रेडकरान आपल्या वादग्रस्त वक्तव्याचेर खंत उक्तायली खरी, मात तितल्यान झेडपींचे समाधान झाले ना. Only for one reason I said it is not a slip of tongue, Dada, and immediately I told them that I am clarifying myself, saying that we got every authority to take any resolution. Implementation is the duty of the officer. This is what I have clarified. But despite that, and even after clarifying so many times, they have decided to walk out. रेडकार सांगता त्या प्रमाण झेडपींचे प्रोजेक्ट सरकारान घालून दिल्ल्या मर्यादे परस चढ CCTV, स्कॉलरशिप आणि बाकीच्या कामांचे प्रस्ताव पेंडिंग उरल्यात. प्रकल्पांची प्रपोजला खंय फंडाचे लिमिट क्रॉस करतात. Purchase of one chairs, 400 chairs to all the majority members, wherein the amount actually comes around almost 50 lakhs, 46 lakhs plus 50, and wherein I have CEO has got powers to 10 lakhs, so that is the one, that is one part. The second one is CCTV, that also again crossing the limit. Then the awards given to the students, wherein the limit is given as per the rules. For the CEO is 60,000, wherein the limit what they have been put out, the proposal is 2 lakhs 10,000. So being exceeding, I have to send it back. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. गोयच्या कस्टम्सान बुधवारा दाबोळे एअरपोर्टार 33 लाखांचे भांगर धरले. ओमान फ्लायटीन इंटरनॅशनल पॅसेंजर आयिल्लो. इंटेलिजन्स टीमीन दुबावावेल्यान ताची चौकशी केली. एकूण 1240 ग्रामांचे भांगर जप्त केला. ताणे भांगर स्ट्रॉलर बॅगाच्या मेटल फ्रेमीत लिपोवन हाडिल्ले. फाटल्या एप्रिला सावन कस्टमान दाबोळे एकूण 10 किलो भांगर जप्त केला. घेऊया एक ब्रेक.